من استحق هذه الجائزة. لباجار قامشلو دروجا جیهانی مافین مروان ده هن چالاکی جهن ریخستنین مافین مروان لدار کتن افروش گوته داناسین وک روژک جیهانی بو پاراستنا مروواهی لسرانسری جیهانی دگل بانگی ریخستنین جیهانی گودوزا پاراستنا مافین مروان دکن بو باندورا پیوا آشتیانه جدنگی چکان خورتر ببه. کوملا مافین مروان آروج آواب و بونه سمینارک لهولا مدینه شباب لدار خست. افروج پیمان كتيد مهربوية اشتغاي دولتي دنياي جبونا باراستني ما فين مروفا ما في جياني ما في اخافتني ما في فكر ما في چتشتي بيويست جبو مروف هروها کوملا براتی آجواکا سیویل و دموکراسی چالاکی که لدار خست و کسین دوار مروواهی ده کار دکن خلات کرن. إيرو اختتمي بحفل تكريمي للمدافعين عن حقوق الإنسان جائزة رزان زيتون أبو بري أول رجع حملة نبلش الاستبيان كمال عالمي وزعا مدى معرفة ثقافتهم بحقوق الإنسان. هولداني ميجي أم ريج بيجات هواي سازي تيجلداري ما في مروفا قام بكن أم جواكا كي آزاد وجواكا كي هفبش تواينة توي ده هريمي دو بيكاتي هريمي دل سراساسا كي براتي بجين ریخستن مافین مروان لسرانسری سوریه بانگادشینی جهمی جیهانی را بو افکشتن و مالویرانیا بردوام راوسته او بهوینه کو کریزا سوریه چاره سر ببه. ایرو روژا آگو آهنگ دبه بانگان مافین مروفا او بانگا گود هندروین خالی خدا دبیجه جبو جارك دي كومكوجي دحقين مروفا دا نون كرن لازمه ملطين دنياي بكسايتي وبدولتي خوا فان مافا دهندروين ياساي خوي سركدا بيك بينن. روژا جیهانی مافین مروان لسوریه در باز دبه دگل خوینه و دنگ توپان و کشبریه ده دولاتکی کو مروفتشته هری ارزانته ده. اکرم صالح اورینت نیوز قامشلو.